Robi Kroflič bo to sklepno dejanje povezoval. Potem je z nami, za tiste, ki morda niste bili na vseh modulih, na vseh predavanjih, Tessa van Grafhorst z festivala Tartovers z Nizozemske, potem Ivana Alpeza, ki je imela predavanje o filmskem debatnem klubu, Kristina Rešek, nas je učila snemati z Instagramom, potem sta z nami Ana in Jelena, imeli sta predavanje v kinoteki in sta srednješolska in univerzitetna učiteljici in se ogromno ukvarjata s filmom, poleg drugih svojih zelo aktivni. Z nami je Mirjam Kalin, ravnateljica osnovne šole Dobravlje, ki nas je navdušila, za tiste, ki niste bili tle, in Jan William Bolt z Nizozemske, ki nam je na kar nekaj predavanjih približal otroško razumevanje, otrokovo doživljanje filma in filmskih vsebin. Tukaj pa ste tudi vi in ste najtopleje vabljeni k komentiranju, k vprašanjem, k vsemu, kar niste upali ali želeli prej vseh vprašanj zastaviti našim gostom. In pogovor bo potekal v jeziku, ki ga govorijo naši predavatelji, se pravi v slovenščini, angleščini, morda vmes tudi v hrvaščini. Jeziki se bodo mešali, ampak za vse bomo poskrbeli za prevod in enako velja za vas. Ni se vam potrebno truditi za vprašanje v angleščini, razen seveda, če želite in zmorete, lahko jih zastavite v slovenščini in jih bomo prevedli v angleščino ali obratno. Prepuščam vam besedo. Ja, jaz si nisem tukaj zamišljal neko moderiranje te okrogle mize, bolj sem si zamislil tako, da kljub temu, da je bilo po predavanjih kdaj pa kdaj malo časa za kakšno vprašanje, seveda vedno zmanjka časa za to, da vi vprašate sodelujoče tisto, kar pač vas žuli. Tako da bi vas kar pozval, da k besedi, da mogoče pozovete še posebej goste iz tujine, ki ste jih poslušali, pa se vam je kakšna ideja mogoče malo zataknila, ali niste vedeli, kaj z njo, želite neko dodatno pojasnilo, da to priložnost izkoriste. I have a question for Jan Willem, but of course you are all very welcome to participate with your ideas. In last 2 days we used a lot the expression children and kids. Sometimes we were more precise, sometimes we heard tweens and teens, but nevertheless, Jan Willem, you in the last 2 days shared with us very, very strong values. And I had asked you this in our workshop a year ago, and I'm gonna ask you again. If you think of teenagers in cinema, what are your values? Well, let's first make a definition what teenagers are. Because it's very complicated, this, around the world. For instance, I work a lot in Latin America. Adolescents, for them, are teenagers. In my country, adolescents are young adults, which is, 18 years and older. So, teenagers for me is the 13 to 19. Do we agree? Would you define it like that? Okay. Most of the countries, they have the obligation to go to school until 17. I say this because that has to do with patterns of life, which means that you can kind of address them not only individually, but also in a group. After people leave school, it's much more difficult to address them as a group. So that's important always to know if you are making films or you're scheduling television. So teenagers for me are no different than anyone else. So the same values, children in the center is, I cannot say preschool children, preteens, teens, and adolescents in the center. That would be very long. So children in the center stands for anyone who's not adult. Then, yes, when we say children, we usually, I'm generalizing around the world, meaning the kids that go to school.
Preschoolers, for instance, are also kids that partly go to school, to make it more complicated. Internationally, when we talk about preschool, it's even up to 8. Because we're very much dominated by Anglo-Saxon, I've told you before. And why 3 to 8? Because that is the age that usually the parents decide about what they buy. From the moment they're 7, 8, they buy by themselves. So they're a new target audience, they're a new business model. That's why preschool has this very strange way of defining it up to 8, internationally. Basically, preschoolers are kids that don't go to school, and they don't go to school basically to 3, isn't it? In most of the countries, they start around 3 to have kind of school, yeah, isn't it? Well, in my country, yeah, and in many other places. So basically, Children in the Center and the values and the way I look at that is not different for teenagers. And one mistake that public TV in the Netherlands made is to say, well, they don't watch television anymore, we give up. Or, no, let's just give pure entertainment and later they come back and then we give them the values. No, I mean, why are they different than any other human being? And Children in the Center also means that the things that we make from our heart, personal, not always are understood by kids because they are in a different stage of development. Until they become kind of adult, they're developing every minute. So that's why for those groups, we have to make special programs. And we have to divide those groups in very specific, subgroups to really make something that is valuable and that can make them grow. It's a long answer, maybe, but yeah, I want to be very precise as you asked me. Kakšno vprašanje? Super. Jaz bom pa v slovenščini vprašala. So I will speak in Slovene. Po navdihujočem govoru gospe Kalinove oziroma gospe ravnateljice je prišlo eno ključno vprašanje in jaz bi ga postavila tudi temu omizju, predvsem v smislu, ali poznate ali lahko pomagate z idejami, kako naprej. Namreč, kako nasloviti ravnatelje, ker mislim, da je to danes, če sem prav razumela, eden od ključnih težav učiteljev, ki jih zanima in bi želeli se s filmsko vzgojo ukvarjati v šolah, pa je ta želja premalo za to, da se zgodi to, kar se je zgodilo na vaši šoli, za kar vam iskreno čestitam. To je eno vprašanje. Če imate po svojih izkušnjah ali pa znanju ali pa komerkoli še kakšen predlog ali idejo, ki bi lahko v Sloveniji pomagala, čeprav verjamem, da imate tudi Nataša pa Nada kakšno konkretno informacijo, zakaj do tega ne more priti. Ampak dejstvo je, da pri nas pač te stvari grejo nekako do spodi, pa malo do zgori, ampak ne pa še čisto povsod tam, kjer bi mogle. In druga stvar, če smem, pri izboru filmov za šolarje, ali se srečujemo v Sloveniji s težavami in ali so te težave splošne tudi drugje v tujini, da se učitelji bojijo ne odziva otrok, ampak odziva staršev. In ali imamo tukaj morda kakšen problem, ki bi ga bilo tudi dobro osvetliti, zato da vemo, kako naprej. Hvala. I would suggest first our guests from foreign countries to perhaps share your experiences, how to work with people who run schools, kindergartens. Yes. Okay, can I speak in Croatian? I'll be more fluent.
Ja, ok, thank you. U Hrvatskoj film može biti dio fakultativne nastave, naravno uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja. I za to je prvo potrebno naravno tražiti dopuštenje ravnatelja. Škole nastoje biti jedna drugoj konkurentne, budući da u Hrvatskoj se sve manje djece rađa. Tako da svaka nova zapravo ideja i svaki novi fakultativni predmet je uglavnom kod većine ravnatelja dobrodošao. Posebice ako postoje nekakvi tehnički uvjeti u školi. Dakle, mislim da je prvi problem nedostatak prostora, činjenica da u nekim školama možda čak ne postoji ni dovoljno brza internetska veza, nema računala, nema projektora i tako dalje, ali ako to sve postoji, onda kod nas u principu problema nema. To je što se tiče prvog pitanja. A vaše drugo pitanje, koje je zapravo iznimno relevantno, je bilo, ako sam dobro razumjela, pitanje straha od roditelja. Ja ću vam otkriti svoju tajnu. Apsolutno sam protiv cenzure. Jedina cenzura koja je dopuštena je ona cenzura koja vodi brigu o zrelosti učenika, dakle o njihovim spoznajnim moćima. Kada je u pitanju neki škakljiv film kojim želim projicirati, ja mislim da je umjetnički relevantan. Škakljiv u smislu, ne znam, golotinje, scena seksa, nasilja, vulgarizama i tako dalje. U principu kažem učenicima da ako misle da njihovi roditelji ne bi dopustili da gledaju takav film, da ih lijepo molim da sa te projekcije izađu. Svi ostanu, niko se nikad ne žali roditeljima, za sad. Rekla bih da ih to možda i više motivira i inspirira da pogledaju određeni film. Do sad nisam imala nikakvih problema jer je riječ o predmetu koji je fakultativni. Dakle, učenici ga sami biraju i riječ je o srednjoškolcima. Mislim da kad bi bila riječ o osnovnoj školi da bih bila u puno većem problemu i zapravo za osnovnoškolske nastavnike ne mogu dati nikakav konkretan savjet. Eto, to je to kratko. Ja, samo hiter komentar. Glede na to, da je v Sloveniji na osnovnih šolah 80 ali koliko predvidenih možnih izbirnih predmetov, seveda pri nas reklama za film ne bi delovala. Tako to je kulturna posebnost. Aha. I can continue after Anna because she said something about secondary school, and we can share our experience with primary schools. We have problems because we work with kids in kindergarten and primary schools. With kids in in kindergartens, we don't have problem, and we don't have their problem with their headmasters. Contrary, they are very happy to join our program. But regarding the appropriate or non-appropriate films, we have certain problems, and teachers are actually forced not to bring some children to some screenings. So that's the first level which is actually happening. And another level are teachers itself. Some of them think that some content is not appropriate. So to solve that problem, we think that we know, we need just much more time and much more money to educate the teachers, and we think that we will come to the right point. But with parents, we cannot do actually anything. So this year we had situation where some parents decided not to send kids to see Billy Elliot. Yeah, in our program. Can I? Yeah, I'm afraid I can't give a good answer on your second question because I think my culture is quite different. I've never met these problems actually in the Netherlands. But for the first question, I would like to give you an advice, and it's, I think, the same advice in the same way I work with children, is just start exploring what you like, which kind of films would you like to show to the young children, which really is inspiring for yourself, and think of materials or a way you can create an activity, maybe before or maybe before and after the film. And if you can, you don't need to be really technical. You can use quite analog things because
It's your imagination which has to start and let the film inspire the children to play with it. So, for instance, like I showed some slides of the different ways you could play with silhouettes. You only need a light. It could be, we have this lights on your bicycle. It's on batteries, and they're really cheap and small. And if you use this with some clay, what do you call clay? Play-Doh? Play-Doh. And some woods or a pin or a paper clip, you could play with it. You make some boxes and you put this paper clip in the Play-Doh and you play with the lights and you see images appearing on within the box. So it's just keep it small and start playing with it, and with these experiences you can build on new ways of playing with film, projection, light, or anything with movement. So find out some small things which are really close and which you are really comfortable with, and if you feel it doesn't matter, then you find out another thing. So please, start, do it. Ja, če jaz dodam, seveda v šolah je še vedno in vrtcih je še vedno cel kup opreme, ki nima več nobene funkcije, diaprojektori in tako dalje. To so vrhunski izdelki za neko drugo uporabo. Recimo v Reggio Emilia ogromno pravzaprav stvari so naredili ravno tako, da so neke stare naprave, ki so bile out of date, ki jih nihče ni več uporabljal v tistem prvotnem namenu, preprosto pretvorili v igrala. Z svetlobo, z ustvarjanjem in tako dalje. Jan. Yes, waiting for the translation. By the way, big hand for the translators. They're really great these days. When I became head of KRO Youth, Netherlands Public Broadcasting, I felt a big responsibility. And within a year, I started with a new daily preschool program. So I decided to write a personal letter, of course copied, to 8,000 heads of schools in the Netherlands, heads of elementary schools, telling them what we were going to do or what we were doing, why, and really wanting them to be involved and to give feedback. Also that we might change some habits of children, because maybe they wanted to see programs and maybe they get tired and next morning they were not sharp, or maybe they went too late to school. We really were aware of that situation, and I think I got some 500 emails or letters. Letters was really, we're talking about late 90s, letters back, many invitations to come to the school to speak at a parent evening. So I think in the first year I did 50 schools. So I really made a tour. I felt like a politician trying to win electors. But I always took my position in public TV, representing the nation, being representing of the civil society. I took it very seriously, and I got a lot of great feedback. I had a good relationship with them. Also, at moments that I did something they not immediately understood, but at least they trusted that I had an idea behind it. I could explain it, yeah, this is how I built a relationship. And sometimes they came with ideas. Sometimes they saw something on holidays, and they said, "Well, I was in Croatia and I saw this animation. Why don't you have that? It was beautiful." So we started to find out if it was there, you know. So it was really nice cooperation. So I think. Well, that would be my advice to any public broadcaster or any public broadcaster in the world. Be connected, because you're both working on the same field, which is helping children to grow. Sem Irma Sleko, prihajam iz osnovne šole Dobravlje, tukaj smo kot skupina z našo gospo ravnateljico Kalino. In bi mogoče samo dodala, ne odgovorila, ker nisem na oni strani mize, ampak zgolj iz izkušenj. Seveda si vsi, ki smo zaposleni v šoli,
želimo, da bi bile naše vsebine strani ministerstva nekako v sistemu, ne, kurikulu, stojko. Ampak ni nujno, da je to vedno najboljše. Seveda ima določene prednosti in veliko, ampak kar opažam v teh letih, ko smo izvajali filmsko vzgojo, je mogoče prav prednost tega prostovoljstva, če lahko uporabim ta izraz, tako strani nas strokovnih delavcev, pedagoških delavcev in tudi vključenosti vseh učencev in potem posredno tudi drugih učiteljev v ta naš projekt oziroma dejavnost filmske vzgoje pravzaprav svojevrstna prednost. Zakaj? Zato, ker učenci se pri tem čutijo nekako bolj svobodne, lažje se izražajo, to je ena dejavnost, ki jo čutijo ob pouku, kjer lažje spregovorijo, ni vrednotena z oceno, ne? Ni nekaj tako strogo zapisanega kot pouk, tako da mislim, da skozi ta vidik je pravzaprav to izražanje njihovo skozi pogovor in tako naprej neke vrste prednost. Na drugo vprašanje pa še kot knjižničarka, ker prej sem razmišljala, ko ste rekla, da se bodo prepletali najmanj 3 jeziki. Jaz mislim, da je umetnost jezik, ki ga govori vse človeštvo in mislim, da se tukaj razumemo tako in drugače. Pa lepo bi bilo, če bi se vsi na svetu s pomočjo umetnosti lahko tako razumeli. Vendar ni samo pri selekciji filmov oziroma izborov filmov mogoče malo skeptike v ozadju, kako bo starši, ampak tudi pri literaturi se pojavlja in to jaz opažam po 25 letih dela vedno bolj. Smo druga kultura, gotovo, kot je omenila z Nizozemske, ne? Ampak zanimivo, da resnično opažam, da je to vedno bolj. In se veliko pogovarjamo o tem in sprašujemo, kaj je zdaj to merilo, ne? Dobro, slabo, primerno, neprimerno. Tukaj nastaja pravzaprav eno veliko vprašanje, na katerega jaz ne vem ta trenutek še odgovora. Kot seveda moramo tako delovati, da ustrezamo vsem normativom, pa tudi zadovoljnim staršem, ne? Ampak umetnost ima pa vseeno svojo sporočilnost tako in drugače, ne? Tako da mislim, da ostaja to zaenkrat pri nas odprto vprašanje. Hvala. Še kakšno vprašanje? Pardon. Tukaj glede tega vprašanja cenzure bi še to dodala. 2-krat so se starši obrnili na nas zaradi izbora filma. Prvič zaradi filma Tomboy Pobalinka, ki ga je učiteljica pri etiki pokazala v razredu in mama je pomislila, da širimo teorijo spola in potem sem ji zelo lepo odgovorila, da ni bil to namen. In drugič pa zaradi filma Pojdi z mano, ker da se ga bodo otroci bali, ampak v tem primeru je na to odgovorila kar učiteljica, ki je to mamo poznala. In dobro se mi zdi pri tem to, da se mi med sabo, ko izbiramo film, pogovorimo, kaj želimo doseči, da vemo, kakšna je vsebina, kaj se lahko zgodi in smo na to pripravljeni in znamo to tudi zagovarjati. In tako da se potem lahko staršem odgovorimo in jih potolažimo. Ker starši imajo vedno z mojih izkušenj strahove in potem v pogovoru pridemo do teh strahov in zgladimo nekako, jih pomirimo. Tako da večkrat rečem tudi učiteljem, če bodo težave in če jim ne uspe se njim pogovoriti, da ne pokličajo mene, ne? Ampak je pa treba to poznati potem. Ja, mogoče samo en kratek komentar. Jaz mislim, da tudi Kinodvor z programom Kinobalon, z katalogom izbora kvalitetnih filmov, za opozorili, za kakšno publiko so namenjeni, tukaj odigrava izjemno pomembno nalogo, tudi pomoč šolam. Starši se upletajo in se bodo upletali, ampak če imate argumente in konec koncev tukaj si lahko pomagate tudi s tem, da so to nasveti pravzaprav
institucije, ki je mogoče najbolj trenutno kvalificirana v Sloveniji, da pravzaprav da tako oceno. Je to lahko dejansko veliko pomoč. Jaz bi samo nadaljevala, Robi je pravzaprav začel to, kar sem hotela povedati. Na Ministrstvu za kulturo se v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo ravno trudimo in podpiramo take projekte, kot je Kinobalon in šolski Kinobalon, potem tudi zdaj, se pravi šolo filma, ki ste jo spoznali kot spletišče, kjer bodo prav tako, se pravi kvalitetni filmi predstavljeni. Na področju gledališča je to Zlata paličica, ki prinaša kakovostne vsebine, pregledane stroke in tudi pedagogov, se pravi spet primerne vsebine. Poznate pa že iz preteklosti priporočilne sezname Pionirske knjižnice, kjer so tudi, to se pravi strokovnjaki, ki prebirajo knjige. Naš namen je pomagati strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, pa tudi kulturi, da so, se pravi, vsebine primerne, starostno primerne, vsi filmi so označeni in tudi vsebine predstavljene. Seveda pa je potem na strokovnih delavcih v šolah in pa ravnateljih to, da so prepričani, da lahko zaupajo tem strokovnjakom in da so tudi sami avtonomni pri tem, ko se odločajo za to, kaj bodo izbrali za svoje učence. Jaz mislim, da je potrebno pač biti samo prepričan vase. Jaz imam tukaj mogoče en komentar, ko smo ravno omenjali naš katalog Kinobalonov, bi samo povedala to, da je izbor filmov v tem katalogu soroden recimo izboru filmov na Cinekidu, filmskem festivalu v Amsterdamu. Ima nekaj skupnih točk recimo z izborom filmov na festivalu v Berlinu, ampak treba je pa poudariti, da to ni samoumevno, da pravzaprav raven svobode izbire v Sloveniji zelo visoka in da smo bliže Nizozemski kot pa marsikateri drugi državi v Evropi. Ogromno mojih sodelavcev v tujini nam čestita, da si upamo. Pri nas to sploh ni tako veliko vprašanje, seveda si upamo, ker delamo z umetnostjo za umetnost, ampak recimo na Poljskem, pa tudi v Nemčiji, bi predvsem na Poljskem pa Češkem bi polovica teh filmov odpadla. Resnično. Tako da upam, da ostanemo na tej ravni, kjer smo, če smo tukaj in poskrbimo, bojmo se samo cenzure, samo to hočem reči, ker si lahko znižamo standarde takoj. Ni pa to samoumevno, nikakor ne. Kakšno vprašanje? Tudi gori na balkonu. Ja, lep pozdrav. Pravzaprav jaz bi se oglasila, ker se zdi, da res najprej rada pohvalila Kinodvor, ker ima spletno stran zelo ažurno, oziroma na njej lahko najdemo res veliko primernih vsebin filmskih, vsemi pedagoškimi gradivi. Meni se zdi večji problem to, ko izvajam, da nekako nimamo kontinuitet, rekla vertikalno ali pa horizontalno, bolj po vertikali, razreda naprej. Mi smo se recimo poskušali dogovoriti, da nekako, bi v prvem razredu nekaj od tega primernega gradiva, kot ga je že meni Petra posredovala, začnemo recimo z nekim, vsaj 3-krat na leto, z nekim primernim, z neko primerno filmsko projekcijo, potem z analizo oziroma z temi praktičnimi dejavnostmi, drugi, tretji in četrti, nekako se mi zdi, da je bolj to umano, ko ti gledaš učne načrte, saj ti seveda tam piše, lahko si ogledate tudi film, filmsko projekcijo, ampak žal je tega zelo malo, oziroma že neke zelo stare stvari so noter od Kekca, ki je že ne vem koliko časa, naši učni načrti so okosteneli, pač ne da nam ne dajo avtonomije, seveda ne dajo, ampak na nek način mi pričakujemo, da recimo, če se začnejo, prvim razredom ukvarjati, s flipbooki, zdaj govorim, kako bi šlo potem nekako to naprej, morda veliko ponujate, veliko stvari imamo na voljo, tako kot ste vi rekli, cenzure, oziroma imam možnost početi, imam možnost izbrati in imam možnost to vnesti v moj učni prostor oziroma v učni proces, ampak predvsem se mi zdi, da je bolj odvisno od učiteljev, ki stojijo za tem, ki so nagnjeni, bom rekla, k umetnosti vrstem,
ali pa mogoče še tistim, ki izvajamo neobvezni izbirni predmet umetnost, kjer imaš svobodo izvajanja. Se zahvaljujem Petrini ekipi, ki je preskočila kdaj na pomoč. Pravimo mi pomoč oziroma usmeritev. Meni se zdi, da je tam veliko stvari nanizanih. Mogoče tako, kot je gospa prej rekla, ja, te praktične stvari, ki otroke posvojijo oziroma ki jim potem film, ne vem, jim je čar, jim je, ne vem, strast potem, ne se preveč ukvarjati z vsebinami in s temi stvarmi, ampak bolj, kar je del tega filma, ne vem, svetloba, igre, vse to, kar sodi, to, da ga pripričaš oziroma da ga pridobiš. Morda to, predvsem rabimo pri teh stvarih bolj, mogoče bolj ta partnerski odnos, kaj zdaj jaz potrebujem kot učitelj v razredu ali pa v teh stvarih, da bom to še bolj pritegnila, da jim bom znala, ne vem, na nek način jih res pridobiti. Izvenšolske dejavnosti, ja, seveda so izvenšolskih, bolj se mi zdi umestno oziroma kvaliteta dela v tem, da to umestimo v učni prostor. Vsaj recimo, ne vem, 3-krat na leto neko filmsko projekcijo z temi aktivnostmi ali pa še, če se le da, seveda preprosto, ne vem, kakšnih drugih, ali pa recimo, ne vem, tehniški dan ga povežeš lahko z animacijo, z animiranim zadevim, ali kaj podobnega, ne. V glavnem mislim, da bolj to, da skupaj podelimo, tako kot je gospod rekel, da tudi nazovete, pozovete, ne vem, šole, ker na vse zadnje je res včasih tako, učiteljka začuti, ja, to je to, pa pristopi, pa gre na seminar, pa gre na vaše delavnice, ampak je bolj odvisno od tega, vse splošno, je pa nekje tako, kot ravnatelj stoji za tem, oziroma kot se nekje nekdo odloči. Lahko se ukvarjam samo z vsebinami, ne vem, nekih, ne vem, beril, lahko rečem, 3-krat na leto bom namesto nekega berila si povedala rajš filmsko projekcijo in bom počela tudi to. Bolj to se mi zdi pogrešamo, ko se pogovarjam s kolegicami. Hvala. Ja, hvala. Še kakšno vprašanje? Aha. Jaz bi se zdaj odzvala na tole. Pravzaprav se ves čas, že teh 10 let, nekako trudimo skupaj z Ministrstvom za kulturo, da bi vzpostavili mrežo koordinatorjev, kulturnih koordinatorjev na šolah, torej v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, ki naj bi bili pravzaprav informatorji ali pa neka točka, ki bi tako povezovala šolo navzven z drugimi kulturnimi ustanovami, ali pa bodisi kot oseba, ki dela na področju kulturno-umetnostne vzgoje na šoli. To mrežo nekako težko vzpostavljamo, težko jo je zagnati, to mrežo, ampak se trudimo, imamo že kar nekaj kulturnih koordinatorjev na šolah imenovani. Mislim, da imajo tak princip kulturnih koordinatorjev na Nizozemskem, tako da mogoče bi lahko naši gostje mogoče tudi o tem kaj povedali. Tudi v Nemčiji imajo take kulturne koordinatorje ali pa na Danskem, ko primerjamo in ko skušamo, ker ugotavljamo seveda, da je problem dostopnost do informacij. Prej ste govorili o ravnateljih. Zelo veliko skušamo vložiti energije v izobraževanje tudi ravnateljev in tudi imamo neke regijske posvete za strokovne delavce, kjer jih obveščamo in jim tudi pokažemo primere dobrih praks. V Sloveniji imamo kar nekaj primerov dobrih praks, kjer pride do povezovanja tako znotraj šole, potem partnerskega sodelovanja med učiteljem oziroma strokovnim delavcem in koordinatorjem v kulturni ustanovi ali pa z umetnikom recimo in tudi z občino, kot je primer recimo na osnovni šoli Dobravlje. Tako da se trudimo pravzaprav to mrežo vzpostavljati. Zdi se nam zelo pomembna ta dostopnost in to povezovanje. Tako da gre pa seveda zadeve, gre pa počasi.
Ja, tamle še neko vprašanje. Ja. Ja, moje ime je Romeo Stubel in sem učitelj likovne umetnosti. Bi se navezal na govor gospe knjižničarke iz Dobravelj, ki je rekla, oziroma da njej, če sem prav razumel, se zdi, da je boljše, da recimo filmska umetnost ni neka snov oziroma program, ki bi bil v kurikulumu oziroma obvezam oziroma je na šolah izbirni ali tako ali na tak ali pa drugačen način dodan in da to ravno zaradi tega razloga, ker so učenci pri tem dosti bolj sproščeni, najbrž tudi zato, ker se o tem ni treba doma učiti, pisati nalog, pa niso ocenjeni in tako naprej. In to je seveda dobro. Vsaka stvar dejansko, pri vsaki stvari dosežemo najboljši rezultat, pravzaprav takrat, ko smo sproščeni in neobremenjeni. Ampak se mi zdaj pa poraja tudi vprašanje, ali je hotela reči, da mogoče pri predpisanih vsebinah ni tako, da je temu nasprotno, da so pri vsebinah, kot je matematika, slovenščina, tuji jeziki, mogoče bolj zategnjeni, prestrašeni. Torej, ali ne bi bilo lepo pravzaprav, da bi bili naši učenci pri vseh predmetih tako sproščeni in zaradi tega tudi bolj kreativni in ustvarjalni. Hvala. Ja, sem bila kar direktno izvajala, sicer malo nerodno, ker vas ne vidim, ampak glede na to, da ste se predstavil kot učitelj likovne vzgoje, predvidevam, da odgovor veste sami, ne? Da v šoli je stanje tako, kot je. In da tako šolo, kot ste jo sedaj vi opisal, si lahko samo želimo, ne? Da bi vsi pri matematiki uživali, vsi pri likovni vzgoji in vsi pri filmski, to bo potem pa paradiž na zemlji, ne? Tako da, ja, mislim, da pri drugih predmetih gotovo ne morejo biti vsi tako sproščeni, kajti vemo, da ima vsak otrok določene dobre oziroma talente, darove, sposobnosti, bolj visoke na določenih področjih, na drugih malo manjše in ko je potrebno preverjanje, učenje, ocenjevanje, gotovo doživlja vsak otrok tudi stiske, ampak to je življenje, ne? Šola je malo življenje in tudi potem v službi vemo, kako gre, tako da temu mislim, da se ne gre izogibati. Želela sem samo poudariti, da ni nujno, da če umetnostna vzgoja, pa ne samo filmska, ni prav v strogem šolskem sistemu, da je vse to lahko slabo, ampak da ima lahko prednosti in to sem povedala iz lastne izkušnje, kajti učenci so se resnično pri pogovoru o gledanih filmih zelo sproščeno odprli, diskutirali, ne vem, pravzaprav tudi kolegica tukaj zraven mene, vse, ki vodimo te pogovore, mislim, da smo potem v zbornici tudi mi potrebovali to nekako predelati in prenesti naprej. Ne vem, če bi jih ocenjevali, če delamo, kot če nekaj delamo samo iz srca. Hvala. Sej upam, da niste razumeli, da je bila to kritika na vas ali pa na vašo šolo. Hvala. Ne, nisem razumela kot kritiko, bolj kot malo verbalni izziv. Hvala. Ja, jaz bi pa tudi nadgradila potem vajin dialog. Sem koordinatorica in moram reči, da pravzaprav so problem učitelji. Učiteljev je največ, ravnatelji so lahko šibka točka. In šola ali pa predmeti, kot jih omenjate, umetnostni, pa vzgojni, pa izobraževalni, mislim, da je tako, kot je rekel gospod Kroflič, vsak predmet je vzgojni in vsak predmet je lahko umetnost. Se pravi, da ta preskok bi pa morali narediti v glavnem učitelji, ki so največja ovira med mreženjem. Hvala. Ja, hvala. Še kakšno vprašanje? Lahko jaz izkoristim za to, da malo premaknemo temo. Ves čas smo zdaj govorili v glavnem o izboru filmov, ki jih gledamo, ki jih ponudimo, ki povežemo potem te izkušnje z nekimi ali šolskimi vsebinami ali čem drugem, ampak vendarle konferenca je odprla tudi eno drugo vprašanje, to je vprašanje pravzaprav možnosti filmskega ustvarjanja. Zdaj,
tukaj imamo Kristino in Jana, ki sta ponudila pravzaprav eno dosti izzivalno tematiko, ne, uporabe pravzaprav množičnih medijev, do katerih smo pogosto zelo kritični, na nek nov, kreativen, produktiven način. Mene bi zanimalo, ne, koliko ocenjujete, da je tu vendarle nevarnosti, da otrok, mladostnik to orodje ne bo vzel samo kot tehniko, ampak vendarle zapadel pravzaprav v tisto formo, ki je v množični uporabi to orodje pripravljeno, na nek način namenjeno. Kako pravzaprav zdaj tukaj se spopadati s temi problemi? Po domač povedano, ne, pripraviti klip, kjer bom jaz Superman, ne, in bom imel na Facebooku potem, ne, predstavitev, s katero bom blestel. Moje mnenje je, da dejansko oni to že uporabljajo mnogo bolje kot mi. Sploh, ne vem, prej smo se pogovarjali, da obstaja celo neka aplikacija, za katero sem jaz, pa sem mislila, da sem zelo dobro obveščena o teh aplikacijah, za katero prvič slišim, pa da je to v bistvu najbolj zdaj uporabljena aplikacija. Ja, v bistvu, mislim, sej tudi meni se zgodi, da padem v to, ne, da pač, ne vem, sem cele dneve na Facebooku ali pa na Instagramu, ampak pač probam se pa zavedati tega, da pač lahko pustim, da jaz začnem izkoriščati njihove prednosti, ne pa da oni izkoriščajo mene, ne. Pač, jaz sem sama se spomnila na to Instagram aplikacijo, zato ker pač smo omejeni časovno, ko izvajamo te delavnice, nimamo možnosti kamere pa pač montiranja, ta aplikacija pa to omogoča v res zelo kratkem času, da vsaj sprobaš nek način uporabe tega. Tako da, mislim, prvo kot prvo se mi zdi, da je potrebno, da si sam obveščen o tem, da veš, kako jo uporabljati, ti kot učitelj, kot starš, kot, ne vem, odrasli, da lahko pa sam vidiš pasti, ki jih nastavljajo te aplikacije. Dogaja se to ogromno odraslim, da pač, ne vem, poznamo ogromno odraslih, ki igrajo igrice na Facebooku, ne. Pač, ja, te so, ampak če ti poznaš neke prednosti, lahko uporabljaš prednosti te aplikacije v svoj prid, ne. Da ne pustiš, da te samo pač izrabi, če rečem tako, ta aplikacija. Pač se mi zdi, da vsaka stvar ima seveda tudi dobre in slabe stvari, ampak če poznaš te dobre stvari, zakaj jih ne bi uporabil v tem smislu pač. Pa res, dostikrat imamo ljudje ta občutek, da, ne vem, tehnika pa te naprave, da pač omejuje ljudi, ne. Dejansko nam omogočajo ogromno dostop do nekega znanja, do nekih novih stvari. Pač otroci bojo rasli s tem, ne, pač kakorkoli, bolj ko jih bomo blokirali, bolj bojo rasli s tem, tako da se mi zdi pomembno, da so del pač njihovega odraščanja, ne. Ker, in pač, če ti to poznaš, potem lažje tudi njim predstaviš te dobre stvari, ne. Zato pač jaz sem proti tem, da pravijo, joj, ne dojenčkom dati iPada, ja, sorry, pač odrasel bo s tem, ali pa pač, če ne ga bo imel prijatelj, pa bo pri njem probo, ne. Bo pač on v zaostanku, tako da zaradi tega se mi zdi pač zelo pomembno, da dejansko te stvari tudi sami starši, učitelji, kdorkoli pač odrasli spoznajo in jih pač se naučijo uporabljati svoj prid. To je to, dejansko. Da ti izkoristiš. Jan? Trying to be as much connected to my target group as possible, I consider everything new as a blessing and better than everything that has been done before, as a basic. Nobody's shocked? And then the second question I ask myself, but what are the traps? It's a different attitude than saying, well, it's dangerous, let's protect them. First of all, let's give them the tools to protect themselves. That's much stronger. So I never agree with UNICEF saying we have to protect the children. No, we have to give them the tools to protect themselves. Which in the case of media, it's media literacy. It's impossible that media literacy around the world is not basic curriculum. It's impossible. I mean, I cannot imagine that. To be more precise, at this moment,
news and information is at stake. Because news and information is even more important than water and food. News and information makes you healthy. That's always what the director of Free Press Unlimited, the NGO that I work for, says. Because if you have good information, you take good decisions and you're much healthier. So news literacy, as part of that media literacy, is crucial. So I cannot imagine that that's not happening. So that's one of the traps. The other trap is that, and part of that media literacy is that you don't have to, I mean, in the past we used media literacy also to teach children how to make films like we are making films. Skip that part. Focus on what ethics they cannot oversee yet in their age. There we can support them, but not with the finger, but taking everything that is new as being a blessing. That's a different attitude, and that makes you communicate with them much more equally. That would be my message. Hvala. Ja, mogoče, če dam en kratek komentar, jaz pogosto rečem, da tako kot ne moreš otroku nič usiliti, nobene vrednote mu ne moreš uliti v glavo ali kam drugam, tako ga tudi ne moreš zaščititi pred nekimi situacijami, ker pač cel življenje ne boš mu stal za vratom in opazoval, ali bo ta korak naredil ali ne bo. To sta pač dve osnovni pravili, ki če se jih držiš, potem seveda si blizu tem stališčem, ki sta jih kolega predstavila. Bližamo se koncu, je kakšno zelo hitro vprašanje, predvsem pa je kakšna potreba govorcev, da bi še kaj sporočili, preden odidemo vsak na svoj konc. Ja, če ni, mogoče samo 5 besed za neko kapo. Zdaj, kaj vse smo poslušali, mislim, da je konferenca ponudila res, pravzaprav, skoraj bi rekel celo paleto vsega tega, kar običajno razmišljamo v tistem širšem pomenu z pojmom filmska vzgoja. Veliko smo se ukvarjali z vprašanjem izbora filmov, žanrov, zvrsti, ki imajo nek pedagoški potencial. Posebej so bili izpostavljeni tudi eksperimentalni filmi, njihove prednosti, ki jih dobijo s tem, da mogoče ukinejo zgodbo, ki nas takoj vodi k razmišljanju o pomenih povedanega, pa nas bolj usmerjajo mogoče na neke detajle same filmske govorice. Nadalje smo govorili seveda o tem, kako spodbujati filmsko ustvarjanje z mediji, ki so relativno preprosti, zlahka dostopni, in smo pravzaprav mi pogosto odrasli, tisti, ki naj bi to vodili, nekako slabše opremljeni, recimo z poznavanjem možnosti kot sami otroci. Govorili smo o tem, kako pravzaprav neke take dobre prakse, ki jih razvijajo recimo institucije, kakršne je Kinodvor, povezati z pedagoško sfero, kje pravzaprav spostaviti te kontakte, na kakšen način. In seveda dotikali smo se bolj na obrobju neke teme, ki je bila sicer izpostavljena v naslovu, to je vprašanje, kako pravzaprav se te prakse vrednotiti. Mogoče je še najbližje pravzaprav nekim odgovorom v svojem duhu bil Jan, ki se vendarle kot tudi producent, menedžer, vendarle mora soočiti s tem, da ima neke pravzaprav dokaj kompaktne osnove za sprejemanje odločitev, ki so konec koncev finančno zahtevne. Prevladalo je sicer stališče, običajno je temu tako v okoljih, kjer se znajdemo enako misleči, da seveda film in filmska vzgoja ne rabi nekih dodatnih opravičevanj. V nekaterih okoljih, kot je recimo razlagala Tesa, imajo to srečo, da jih tisti, ki omogočajo take festivale, ne nadlegujejo z nekimi kompetenčnimi listami, ki jih morajo izpolnjevati, zato da bi dokazali svojo vrednost. Drugje smo pač žal
prisiljeni iti v neko tako logiko. Ampak verjamem, da je bilo idej več kot dovolj, da ste tudi pravzaprav spoznali neke nove projekte, nove načine informiranja, kot je splet, nova orodja in samo upamo lahko, da se boste tega čim bolj posluževali in da naredimo do naslednje konference kakšen korak naprej in predstavimo še kakšno dobro prakso. Najlepša hvala za te krasne zaključne besede. Sodelavci iz Britanskega filmskega inštituta so rekli, da če bi oni organizirali to konferenco, kar počnejo enkrat letno, ne bi nikoli dobili na njo 200 ljudi. Ko pa so slišali, da je bilo nas v zadnjih 2 dneh skoraj 300, so morali čestitati. Tako da se vam iskreno zahvaljujem. Bili ste krasna publika, bili ste aktivni do zadnjega trenutka in upam, da ste veliko odnesli od te konference, da vam je bila mogoče navdih ali pa da ste vsaj preizprašali svoje stališče in svoje mnenje. Kakorkoli že, ne bomo vas pustili pri miru, čez nekaj dni vam bomo poslali evalvacijski vprašalnik. Ta konferenca je bila pikica boljša od prejšnje, tudi zato, ker ste se tako odlično odzvali po prvi konferenci, da smo lahko določene stvari izboljšali in vas bomo prosili za vaš odziv, da slišimo, kaj je vam pomembno na takšnih konferencah, zato da bo lahko naslednja še boljša. Iskrena hvala vsem gostom, ki ste bili z nami, hvala za vso magijo, ki ste jo pričarali, s katero smo lahko dihali in uživali zadnje 2 dni. Predlagam, da nadaljujemo z neformalnim druženjem v kavarni, ker moramo dvorano pripraviti za naslednjo projekcijo. In upam, da se vidimo mogoče čez 4 leta v našem novem minipleksu, kjer ne bo prometnega režima za kosilo in kjer bo mogoče tudi prostor za to, da bomo lahko v sklopu konference izvedli tudi kakšno delavnico in da se bomo lahko igrali, tako kot se igrajo otroci. Hvala.